Mwahisemo neza gukurikirana gahunda Azamato TV dahwema akubagezaho kuri micro nitangshaka Herike. Twinjiye muri ka gace k'inkuru zidasanzwe. Muniri Nasraoui ubyara umukinyi Lamine Yamal w'icyamamare mu mupira w'amaguru muri Espagne w'imyaka 17 y'amavuko yatewe ibyuma inshuro nyinshi n'abagizi ba nabi ari muri parikingi. Ibinyamakuru byo muri Espagne byatangaje ko Muniri Nasraoui yasagariwe n'abantu ari mu mujyi wa Matalo mu majyaruguru ya Barcelona. Abamusagariye bakaba ari abantu yari yigeze guhura nabo ndetse baranavugana kuri uwo munsi mu masaha y'umugoroba. Polisi yo muri Espagne ikaba itangaza ko bamaze gutabwa muri yombi abamuteye ibyo byuma. Muniri Nasraoui we yajyanywe kuvurirwa mu bitaro biri Barcelona arembye cyane, ariko mu masaha yakurikiyeho ngo yagiye yoroherwa. Icyo gitero cyabereye hafi y'agace ka Rocafonda Yamal yavukiyemo. Se wa Lamine Yamal ngo yari yabanje kugirana ikibazo n'itsinda ry'abantu yahuriye nabo mu nzira arimo atembereza imbwa. Nyuma yaho baza kumusanga aho yari ari muri parikingi bamutera ibyuma inshuro nyinshi cyane rwose. Icyatumye babimutera ntabwo cyahise kimenyekana. Lamine Yamal ukinira ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne ni umukinnyi wa mbere muto wamamaye cyane mu mateka y'ikipe y'igihugu ya Espagne, dore ko aherutse kuyifasha kwegukana igikombe cya Euro 2024 igihuzama ikipe y'ibihugu ku mugabane w'i Burayi. Ahabwa n'ishimwe ryo kuba ari we mukinnyi muto wari muri iryo arushanwa. Ngayo nguko rero dusengere cyangwa se musengere papa wa Lamine Yamal aze koroherwa koko, hanyuma ibikorwa rwose by'ubugizi bwa nabi tubyirinde. Ntabwo ari ibintu byiza cyane rwose umuntu yashishikariza abantu. Mwari kumwe na Nitangshaka Herike amanitsi, ndabashimiye cyane mwese twabanye, nkabone bagire ibihe byiza. Imana ibarinde. Bye bye.